Financial sustainability of cooperatives in changing economic scenario. Hai Hiram the no Mugo seminar Pangtokre. Seminar ado Ministry of Cooperative na Chahi Manga Mapung Farak Pagamari Lainana. Institute of Cooperative Management Infal, Manipur Dairy, Manipur State Cooperative Bank, Amadi Sahakar Bharati na Sinduna, Chayol Amachupna Chatakibani. Observation Week Loishin Bagamari Lainana Pangtokiba, Manipur Press Club the Pangtokiba Tauramadata, ICM Infalge Director Dr. K.H. Ramanandana. Kunai amagi Sanritlon Fagatpada Amadi Samgatpada Cooperative Society gi Achobo Thaudang Lay. Cooperative ta ahen mamiyeng tamlaba matamda lamdamasigi living standard amadi socio-economic scenario da ahong mapurapangam gani haiki. Manipur ki context ta cooperative society singi role asi yamna chawi haiba wafam Ramanando na tamladuna 2023 dagi hauduna chatarakli ba irang asina maram oirega lamdamasigi Sanritlon da chaw na chaiteng piri. Sotharaba economy si Fagathansi Hyderabadi fisheries, dairy, piggery, farming na chingba sectors singda cooperative society semduna state asig economy da mating pangsilabadi mating oigani haiki. Taramadu da Department of Cooperative ki Commissioner W. Malem Ganba yauna miyoy kya su sarkyaki. Sahi ahum makai kare hela pasita achauwa senmilon da achauwa saitheng ama oire ching amasung tam animak masina hauji cooperative ki khwai ki maruiba haudang di hauji khun laikai da se ekoina fisheries dairy piggery weaving gi oiraga sumaina tawba yaba sector mayam ama lay masidai sida ekoina group punchalaga mi 30 ki ekoina cooperative society semba kanda cooperative sida achauwa economic ki oiba upliftment ama soidana porakani haibase only through cooperative or socio-economic condition of the society can be uplifted. Aduna mayamda ay nahajining bari cooperative hawai chang yauna tamsi cooperative na maram oraga ikogi Manipuri yamna sotharaba socio-economic ifibam se soidana apaba somasa ma semba ngamgane